Christmas kan lo nei tal hle maya kumsang ni somni le panni December ni somni le pakhat ania Rainbow Mizo channel thir tu le ngai thatu jongjong te in zawain Christmas chibai kan buk thawa chau Mizoram azon Christmas boruakin minchia chawel mak lain khovel ram thrang thranga Christmas hian omzia nei lo mo ti mai turania in dau thu thang le in dau tura in tin tuana lian tak tak mai atheng mek zela chungzinga chuan Mizo te ta na kan ngai ven per le min ngong thei om nai vai tak mai chu China le India border conflict chungchang hi ane Galwan Valley face off athen trumle December nikwa Indian Army tele China People Liberation Army te inkara kut in thak ton na thengta anin 12 wak ani dau bera khame chungchang kha khovel media rang tele abik takin India media te chuan chanchin kalzel hi tun thengin hanla update ranga China India ongoing border conflict in thupuya hanla nei deu rang ane chuwang chuan he border conflict bordera in nek boinale in muthiam lona borok hi alakal mek ni in ariat ane News 18 report unpack dan chuan Arunachal Pradesh Tawang districta bordera inti boina rampani sipai teinkara athen huwa khan China chuan India lakka huaisan takin malak na akal pui chun zom zelani tin han reporta Arunachal Pradesh border vela hian building tharte infrastructure thar chikrang ta chu China hian siam tolo turin angena masia India in warning apek tele heng rotna athen zongjong ta hi China chuan angai poi modulawa tun theng hian border built up anti mai bordera sipai te thachakna turatana infrastructure han boy pui zongjong ta chu tun thleng hian han la chun zom ta chel hani Arunachal Pradesh border atang hian olsam taka India ram chung China People Liberation Army ten han lu theina turin road transport infrastructure chu siam chun zom zel hania China chuan Tawang districta inti boina athen nuwa po khan he road transport construction han boy pui mek hi engma ti khotlaina han nei lowa tun thlengin han la chun zom zela chu India rama olsam taka han lo lu theina tura China Communist Sarkar hian malak chun zom na tana ahman le a project poimo berta jinga mi nia an hriat thu han soiboka heiba ka hian India side le China side lampanga in kalpo na kongpui zongjong ta chu kaltlang thailo turin dancha vek ania hei hi China People Liberation Army ta thilti ania rampani sipai ta inkara hian in biakna nei atrulani po in kalpo thailo turin heng kongpui zongjong line of actual control chep vela in kalpo na ta hi block vek ania Arunachal Pradesh border hi Tlangram ania tlang chungzola in kalpona kongpui ta chu China People Liberation Army ta hian an control na hnuaya anda vek towa tichuan Arunachal Pradesh border vela Tlangrama in kalpona kongpui China People Liberation Army ten an siam chu tuna hian chunzom mekzel ani boka heng India side lamatranga lu thaina zongjong ta hi roadblock siamin India side lamatrangin tlopo thailowin han kharvek boka News 18 hian report unpack dan chuan heng kong ta hi China People Liberation Army ta hian an silani tin an soibok heiba ka hian bordera China side lama kongpuyan siam zongjong ta hi chaktak le emergency thila po man mai thei tura rang taka peifel tumin kan threnom China Communist Sarkar chuan na zongjong ta chu chaktakin kalpuyani tin han soibok mase heng Tlangram vela hian China People Liberation Army ta hian nget taka in khora India ep hi tumma sela India chu munsang zoka antranga Indian Army te station zongjong ta chu China People Liberation Army ten Tlangram chungzol vela kongpui an siam te ai hian an mun asang zoka heiwang hian helai muna in epna hian India chu achan thazok le Indian Army te duty post zongjong po munsang zok ani wangin China People Liberation Army te tan hian lu chua an duty post te laksak tur hi chuan thil har satak ani don ani mase hetiang hi kandin munni masela China in ma alak dan zongjong te hi uluk taka thir chuan ngai tha chi mi alo thil ania Arunachal Pradesh border vela malak na thar an nei tele in kalpona kongpui an siam dante China People Liberation Army te omna turle an station tura an buat sai te hi ngial nget tak le chak takin kalpui ania
chu wang chuan India tan hian ngai thatna chi ani to lo hrim boka China hian kongpui lian tak tak asiam baka hian pakarot tia an soi mai motor le artillery chi hrang te an len trok na le an vei wa theina tur kong te naw aru ka siam tam tak an nei boka heng kong te hi temporary taka siam ni ma sela heng muna te hian China People Liberation Army ta chu riakin mun an khura infrastructure then khatte po heng in kalpona kong te naw tak tak an siama te hian an ria chil bok ane heng report jong te hi satellite thala katranga uluk taka zirchian ani thu CNN News 18 chuan an reporta News 18 hian Tawang district a cheng mi then khat ne na tanga report an don dan chuan thil tam tak le kong tam taka China in bordara malakna anai thin muanom taka thil akalpuina zongsonga po tuna chuan sensitive area angmain China People Liberation Army te hi anchea vapo ngampo ani heklawa Indian Army tenen anin epangtluk ania China hian Galwan Valley a boina chuak angte South Bank of Pangon Lake le ache vela inti boina lo chuak to zongjong tele inebna lian tak tak lo chuak to ai khan Tawang district le ache vel Arunachal Pradesh bordara line of actual control dungzui hian boina lian jok chuak mai thai turin thil akalpui meka rocket le ral thuam dang hlom tak tak te heng muna te hian anron chhaplu tani antibok line of actual control border area pumpuya hian China Communist Sarkar chuan malakna thar tam tak anei toa heng te hi satellite thala katrangin mu mai thei anilo boka Arunachal bordera hian tunma zonga an chet na ai khan China lam chet dan hi lian tham tak ani bok ane China Communist Sarkar hian tuntruma malakna anei chau hi border conflict awam thaina turatana malakna anei kan mute anilowa ama po khan infrastructure chi hrang te developing na anthok toa chungte chu kan lo muto thina chungjinga chuan inkalpona kongpui an boipui hi alian berta jingami ania line of actual control dungzui hian inkalpona kongpui lian tak tak mai athur sungtoa railway te po siam ani to boka hengmuna hian China People Liberation Army te hi rang taka ron phurlu an tulani point China chuan olsam takin aron phurlu thaitoa India side lamatranga inkalpona kongpui kan nai te hi athatok lawani tin han report bok India le China in remna line of actual control chevela hian malakna thar haum turani lo ti chu rampani te hian an bo cheveve toa India point infrastructure lama malakna lian takin akalpuya chutiang bok chuan China hi aina sajok main heng inkalpona kongpui chi hrang siam hian amma tang to khan han lo boipui toa India hian hei hi achan let na le lo in ralrin na turatana infrastructure te thuam changtun hi angai tu harema wangin China People Liberation Army ten malakna annei mek dan hi ain thlau hleni tin News 18 reporter Tawang district of Mek Akash Sharma chuan asoibok heti lai hian Times Now chuan report anpek danin China chuan heng kongpui thar an siam zong te hi olsam taka an lu chua thaina turin thil tam tak an upgrade ta an siam thra inkalpona kongpui tam tak te hi ven himvek ani to boka Tangu New Village atranga line of actual control hi metar ja somnga vel chawala ania helai muna hian China People Liberation Army ta chuan mun an khwarani tin an reporta hetiang taka nai chila hian China People Liberation Army ta hi engtik lai main ronin bunin ral thuam nen an lom ngai lowa mase China hian sipai dangte China People Liberation Army ta hi Tawang sector chunga hian ron chhaplu hi phal ani lowa ti chuan khadan angchia khan India point mala ti chuan Tawang sector chunga hian Tharum thoa China sipai tele India sipai te inkara in 12 wak na kha athengta ania maseram pani sipai te inti boina munatranga in nukdoka anmani lam saita an kirveve nuwa khan People Liberation Army te hi lataka in nukdok dulawin China in kongpuyaron siamte construction chi hrang aron siam na huna hian topin in nudo zai 100 talawa helai huna hian anin chabluta China People Liberation Army tahi lataka in nudona kalpuya antol nundu tak lawangin December nikwa tharum thoa hanin ti boy nuwa khan India point malakna anai veta an position tam tak te chu siambel ania
Arunachal Pradesh border mai nilawin scheme border le ache vela te Indian Army te position hi muntam taka siambel ania tlang chungsang taka Indian Army te hi anoma wangin heng infrastructure chihrang le China People Liberation Army ten station atana an siam le in ep mai thai tura borok trang le thalo tak mai an siam na mun ta hi China lam tan chuan din mun thalo tak ania Indian Army te tanero chuan tlang chungsang taka anoma wangin chukjongin han bai thai dona heng Indian Army te position ron lu chil tur hi chuan China People Liberation Army te in bun na hi line of actual control atangin nai tak ni ma sela Indian Army te hian tlang chungzol atangin artillery chihrang le silai le puak thai hlom tak tak mangin an bei thei dona chu China tan chuan thil thalo tak ani ve thung dona ni tin an report ve thung ani ti chuan Times Now hian report an pek zeldanin Galwan Valley inti boina achuan huwa khan India Marchak state line of actual control nai vaya hian sipai te station le outpost than khat te chu asiam bela mase hun rai tak nuwa line of actual control dan zongjong bochia Arunachal Pradesh tawang sectora line of actual control dan zongjong bochia China People Liberation Army te India leilung anron rachia khan boina thar chu achuak ta khatianga intol vuak na athlan nuwa khan India chuan China People Liberation Army te hi line of actual control cross anlo lu le to lo na turin frontline outpost anti ralmatonga outpost paruk ngot mai India chuan tunthleng hian asiam beltoa China side lamatranga thlir chuan hei hi thil thalo takle an sipai te din mun ti chawek thai tu ani tin han report bok China laka hian India hian ma havala love kanti mai thaya Arunachal Pradesh tawang sectora China sipai te le India sipai te anin khoi nuaya anin 12 vok chiam nuwa khan India chuan malakna tam tak anaya chungjinga chuan China in ballistic missile laom tak mai anai te dangchat turin pralei ballistic missile te chu atul huna pianga man ani thaina turin line of actual control chevela India side lama te Indian Army ten anman mai thai tura da turin ngen na ansiam ta ani India force ten hengen na ansiam nuwa hian high level meeting nei zui ngal ania tunkar chung khan high level meeting hi voitam tak nei ania China nen hanin karbo ruak ti so sang zwal thai thil ania ma se high level meeting hian voitam tak meeting an nei nuwa Indian Army ten line of actual control chevela hian man thai tura an kol chu an phal sakta ani pralei ballistic missile hi kilometer za somnga tranga zanga vel kap thai ania hei wang hian LSC ven himna tan hian thilpoi mo tak ani don in Genius chuan an report bok Galwan Valley boina achua tirpo khan India Defence Ministry chunga high level in hial boina le soi hona voitam tak an lo nei toa he missile hi line of actual control chevela hian da du tu tam tak anom lain dari lo thrazok ti engemozat anom boka Indian Navy Chief Admiral R Harikumar Khan India border zongjong te heng missile te hi hun atulani tin halongen toa chubaka chuan Indian Army Chief of Staff General Bipin Rawat Khan heng rocket te hi India border vela kanda chuan kan melma te low counter low dang chatur hian rocket force te hi kan thuam chaka kan hun lu nge atulani tin halo thlen to boka mase India Defence Ministry Khan rem hati rilo wangin he missile hi dalu ani talowa mase tawang sectora inti boina achuale takawang hian India chuan pralei kwasi ballistic surface to surface missile chu da RMT ta ani Genius chuan report unpack danin North Korean ICBM anti intercontinental ballistic missile North Korea le Japan ne na hanin kara borok thalo taka omlaya test anei rang chu UN Security Council meeting soi hona anaya heta hian North Korea demna tur hian thutluk na ansiama mase Russia le China chu veto power nei ani wangin Russia le China te hian andanga mase India chuan hei hi apom lo thu asai chuaka North Korea laka UN in thutluk na asiam hi India chuan apoma ICBM intercontinental ballistic missile te North Korea in ates fo hi ram him na tider thong tu ni tin
Russia le China chen an thlop na chu phat sanin India chuan angai dan tlang taka soin western ram frang ten ngai dan an siam chu a thlop jok thu apuanga hei wang hian India le Russia inkara bilateral relationship an nei chu a chiat pha mai theini tin an soi boka China ne na an bo ruak po hei hian ati sangta ni in Hindustan Times chuan an report bok ani North Korea hian intercontinental ballistic missile ates hi Japan coastal line atranga melza somni panga vel chawan naya apuaka hei hi Japan tan chuan laom tak ania Japan security thilatan ven himna khaujo ka kalpui angai phata India chuan North Korea chet dan hi adu lova hei hi ramle ram mani rowin railway vete injalo na lian tak ania India chuan natakin kandemani tin han soi chuakta ani UN Security Council a India in hetianga tlang taka ngai dan a soi chuak khi Russia chuan anin remna thuthlung chi hrang tele sumdon nalama trade relation han siam jongjong te po ennon le ani ngei hanrin thu han soi chuaka ma se hete chung hian India chuan adin nanga ya nget takin hadingani ti apuang zarzui le a China ne na an boruak Arunachal Pradesh chevela asan thut na chan po hi Russia in athlop na China hian amua mitam takta chuan an ngai boka Masaji Newsian han report dan chuan khathil wang khan Russia tan hian action lak na hun halom chialawa diplomatic levela Indian and Inbiak na po an la nei lo boka China hian amma trangin athil tum chu tilhot ling turin malak na akalpui chunjom maya an ngai ve thung ani tichuan kan thunga ya khan hanlet le taila India in pralay ballistic missile India border vela man RMT ma khan nin ni chung azon satin India hian test alonaya chu India Defense Research and Development Organization DRDO kai khroina nuaya nei ania China chuan he ballistic missile hi China epna tur khrimatana India in Asia mani hantia mase mitam tak analyst ten report anpek dan chuan India hian aram than ompani Pakistan le China te hi noksak takin alaka anchathina missile kap thui tak hi ama molem lawa India tana noksak ber ta chu China le Pakistan te anni wangin heng ram pani te andu na mun kap thai tur le ral matonga sipai hote kana turatan hian pralay ballistic missile hi thil trangkai tak ani wangin India chuan DRDO noya asiam chuakta pralay hian kilometer za somnga tranga kilometer zanga vel chunga strike anei thaidona chu India technology thar ania India tan hian he ballistic missile hi thil trangkai tak ani dona China chuan Dongfeng 12 ballistic missile te 9K720 Iskander tele Hilmu Trud missile te anaya chung missile pani te dangchat tur le heng zongjong de na in tluklang tura India in Asiam chua pralay ballistic missile hi line of actual control a hian trangkai takin man ani dona India hian ramlai li jok abai duni chuan hypersonic missile te manglo masala BrahMos supersonic cruise missile te anei boka tactical weapon system chi hrang te anei boka long range strategic weapon anti mai heng mun la jok kap thai ral thuam hlom tak te hi India chuan achop ve renga wangin India tan hian China hi hlom na bi kaom lawa nuclear arm nei ram ve hani boka bordara hian engthil po thlengsela ram pani sipai te hian lautur an nei lo ve a chuti rol chuan lautur an nei ve boka heng ballistic missile hlom tak tele supersonic missile te hian nuclear ral thuam an phur thai ve wangin ram pani chiat vek na tur khop hi chu an nei ve a chu thil hlom tak ania ramin thenom te hian chung ral thuam ta chu an mangani chuan an pani ni hian chiat vek na le thochuak le tur chuan kumtam tak adu dona India hian Dongfeng te hian mutru missile te changle thei tura he missile hlom tak mai line of actual control le ache vela hian borok sang tak nuaya in epin sipai te inkara tharum thoa in 12 wak na te hial po lo thleng to masala India le China hian ngam tak ni se chuan indona hi anma chondai to turania ma se nuclear arm nei ram pani te hian indona tak hi thleng turin
an zoom lawani ti in Euronews chuan han report bok ani ma se Eurasian Times in report an pek dan chuan indona hi hrehle ma sela bordara boina hi asawsana apun lun tiala India le China in rina border line of actual control le ache vela thil thlen dan azir hian indona lian jok po chuak thei ani thowa chu India le China hian chiang takin an hria line of actual control chevela hian film khur takin rampani sipai te hi an chea tun ma tanga heng rampani lian tak mai ten status quo hanlo nei thren chu India chuan kalpui chhun zom adua ma se China hi anek tu jok le boina siam tu joka hatran zela wangin indona lian takin chuak lo ma sela India le China inkara hian amma a anin rem angkhan in rem na engma aum tak to don lova China hian India inrin lo hlana run thut hi athil tumpo ani mai thai boka chutianga achem ha sajok jok chu din mutra jok changtu han ni thaya ma se chutiang chans thratak chu India hian pek atum bik lo wangin bordara hian tension sang tak nuaya anom renga heng rampani sipai te hian an border veng him tur hian sum tam tak an sengin han khoral toa chuan defense budget atipunga heng rampani India le China te hian development dang khoina turin sumle pailama harsatna anto phani tin han report bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu la subscribe lo hinomani chuan kan channel hi milo subscribe sak ngai turin kan som chawa ti chuan lowin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia